زانین دبیجه چالاکی مروفان زیانک مزن گیهاندی عرده و گوهرینک مزن دجینگه وی دکریه جبروی خباتک به همپا دوی جبو وی عرده بپاریزه و کشتنا لاوران حلاندنا قشا و گوهرینا اقیانوسان تفده راوستینه زانست بیتشتی ودگرینن جزیده بونا گرماهی عرده جبر غازا کربونی لیبله گلک جری برین سیاسی و آبوریا جیهانی نبوی نرینیرنه ناسا ده سالوگرا چلو نهانده یا روژا عرده هنوینه و ویدیو گوب ساتلایت هاتبون گرتن بلاف کرن جبو آستا گوهرینی بدن برچاوان. یا هم دبینین قبارا کاربون ده اتمسفیر ارده دا زیده کریه ود انجام دا هوا گرم دبا و آبا اقیانوس سرد با و آست آبا دریایان بلند دبا و ببردوام سقاطی تا گوهارتن. وینه ناسا دیار ده گوژه کرنا داران جه دارستانان باندورکه پر خرابه لکشو هوایی دکه و لعرده بگشتی دکه هر وساجی زیده بونا آوا دریان جبر حلاندنا قشای زیان گیهان دیه جینگهی بکارانی نفتا خام و یادن جی گمارا مروفان و تشتین بکر تفده گوهرین دی جینگهی ده کریه لیبلی نفشه نو ایدی لسر وی کشه چالاکیان دکن وکو وی شاگرتا سویدی گریتا توندبرگ و دنگی خواه لدیجی وی گوهرین راکریه و بویا دنگکی جیهانی جبو پاراستنا عردی. Geri usane ba lebele jiber kutu kestişteki naked ve embikin u eme tücari çalakiyen xwe rane westinin u eme tücari şere xwe nedin sekinandın bo parastina vi erdi bo paşeroja me bo zarok u neviyen me. Di 22 sala Nisana têde wê salvegera pêncî be ji bo roja erdê denize hayê damezrînerê vê rojê sala 1907 de dibêje got sala 2020 wê saleke girîng be ji bo erdê. آرمان ji rûja erdîya sala 2020 ew ku çalakiyên berfirê bêne kirin û ji bûdana hêviyê ye ji wan kesên ku dizanin kanê siyasetên welatên wan û aboriya wan ziyan gihandiye vê erdî û di dawiyê de em dikarin guherînê bikin. Hayîs birêka Twitter û medya civakî dengê xwe li cîhanê belav dike û dixwaze got xelkê deng bidin ji bo erdê û dengê wan bibe beşeke ji helbijartinê siyasî di welatên wan de û bi taybetî li Amerîka di salatê de û ew geşbîne got dengê wan karibe guhertinê di nerînên siyasî de bike di derbarê erdê re wekû tiştên got çêbûn di derbarî zewaca hevregezî kontrolkirina çekan di hin welatan de. دنگدانا خلکی دکاره عرضی بپاریزه.